الحمد لله رب العالمين
أمر عباده بالتوبة تفضلا منه ولطفا، ووعدهم بالإجابة لطفا منه وتفضلا. فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وولده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته في السر والعلن وفي القول والعمل، وأوصيكم بتجنب معاصيه والسرعة للعودة إلى التوبة لمن ابتلي بالمعاصي والذنوب، فإن باب التوبة لم يزل مفتوحا ما لم يغرغر الإنسان ولم تطلع الشمس من مغربها. فبادروا إلى التوبة، فإن نقمة الله إذا نزلت على العباد فإن سببها الذنوب والمعاصي، ولن ترتفع عنهم إلا بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن إذا عصى الله رجع وتاب توبة نصوحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيتي الله سبحانه وتعالى تدل مولو طول سنيدو تبدو ويندر دين فوق يامير جيا بمكو بي كيومين غوبي كنوانا غوبي يوبي توبو يوبي روبتو مكو بدأ إرمو يافيه ستاوي بعريف الجبل وأكو بهدانو ما أتشكو بياميرانو وفضل كمؤثر مكو كيومين مكو وفضل بوند وجبناي بتوبو يهو ويافو بفجر جيني وأواسي تابي ببنا مهين ووتر توا أفل التابعو ونيامين تين التابعو ودوكي التابعو ولت التابعو فيو إذن سيدو الله سبحانه وتعالى تقول لتقول مؤي إميري يومنها يامري بغسل وديد بغينة وديد هادي يافو كدي سيبونام إذن جيرو ونجيدو إلو هندي إريوه مريمو نوهاني لنو ويأتال لرّا ويأي نفوري ويديمو لرّا كان يندق وينفع هوري مكو إذن سيداني ملوم مؤفوني وقوموني فيو مؤمو ينالي فيوال goto wata fewu walla muya min peewal wasika en peewal ngal o tabintina e maggal ha hara ko ɗon timmuɗen e muɗum iɗen seeɗa ɗo nelaɗo men Muhammad sallllahu alayhi wa sallam Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib iɗen seeɗa o ko jiyaɗo Allah wona kanko woni Allah few kono ko mulaɗo Allah ko o suɓaɗo Allah ko o giɗo Allah ko o suɓaɗo suuta nelira giggol e hoolaade jonna diina hombirka diinaaji ɗin nden seeɗa o yottinno o laaɓani en reedu o ɓanginani en
ka moƴƴereeji ɗi woniri to fof o remtine ka boneeji ɗi woni ɗon o noddi en yo en tuubu ka Allah ɓay no Allah tagiri banu adama noon ko o waɗi e makko ko wonde si ɗum memminike o yedda e Allah waɗa e bakkar kanko tiginanaaɗo maki kullu bani adama khatta'un donc o wi kullu khatta'un wa khayru khatta'ina tawwabun o wi ɓiɓɓe adama ɓen fof ɓe waɗa e bakkar ɓe fof bakkon ɗinnooɓe woɓɓe faggitora bakkatuuji ɗin tembete woɓɓe faggitora bakkatuuji ɗin majjere woɓɓe yejjutugol kono fof bakkondinayi o wi ko ɓuri moƴƴude noon ɓe walloɓe bakkatu ɓen o anndi ɗo ɓe waɗi bakkatu tuuba ruttoɓe Allah ko ɓe bakkodinni e mum on yentori Allah subahana wa taala o nenaaɗo meɗen yo Allah juulo e makko yo juulo e sahabaɓe makko ɓen fof o juula e dendanangal jokkuɓe diina yo juumokan yo Allah jokki e kal diina tabintina e hoore makko ha timmen e hoore makko o naade ngal dina ko towde wasallama amin musidɓe julɓe tedduɓe mi wasi yo hoore mi wasi yo on kadi e guru Allah subhanahu wa taala kulen Allah ka gunɗo e ka peeña kulen Allah ka konguɗi meɗen e ka kuuɗe ko woni mi wadde kon kulen Allah e nder ɗe huwodire meɗen wota en toñidiri ka huwodire hulen Allah subhanahu wa taala ka galleji meɗen wota en toñuɗon ɓe ɓurɗen ɓen doole hulen Allah subhanahu wa taala ka dewe wota en remiri Allah si wonano o yamiri noon hulen Allah hara en salatu rewgol waɗa ko o yamiri en min waɗu hulen Allah ka accugol ko haɗi en sabuna waɗata ha neɗɗo o acca wonde ko haɗa ko Allah subhanahu wa taala ɓay yahay ha tawa hay goto renama hino ko bonnete ko hino bonnowo hino bonnere no hino bonnowo aynowo ala donc kulol Allah ngol tum waɗata ha Allah subhanahu wa taala e moƴƴere makko nde yiyaɗo andita Allah o acca ande Allah subhanahu wa taala yamiri en yo en tuub inen bonnude bonnereji jani e tosoki bonnereji tosoki ɗin bakkatuji tosoki ɗin ɗin noon dewe ko wonde mi wadde kono no montonaɗi lowtani ɗon hay sa heɓtinaɗi tuubu wiye no monto nelaɗo men sallallahu alih wa sallam noon akani assalawatu lhamsu wal jumu'atu ila ljumu'ati kafaratu lima baynahunna idha jtunibat lkabair o maaki ɗi waktuji joyi ɗi juule ɗe julɗele joyi e ɓodde juma ha e juma no ari ɓe goɗɗo ko suumaye ha suumaye ɗum ɗo bakkatuji tosoki ɗi ottuji faggotoɗi hakkunde ɗi waktuji waktu aro o montay ko tawno ino jogii ko kono ko si jani ɗi woɗɗitama bakkatuji jani ɗi ɗin ɗon bewontuji heddan tuubuɓe e feereji spécialement tuubuɓe Allah ɗum ɗon waɗi yaafo andone ñawore tuubu wiye ko farilla tuubu wiye ko farli fof kono fottani karmo koɓe l'islam ɓe wonde mo waɗi bakkatu janomo farlimo yo tuubo huttoɓe Allah o ɗaɓɓira Allah yo Allah yaafo sabu yamiroji arde mum de Allah subhanahu wa taala wi ya ayuha alladina amanu tuubu ila llahi tawbatan nasuha hey ko ono yo julɗi ko ono yo gonɗimɓe tuube ka Allah tuubu wiye laaɓuɗo koye nasu koko laaɓi koye hara jilla ha hunde wona tuubugol fiino heɓira intérêt hunde ea tum a joni wotta si Allah jaɓi ɗum ɗo mi tuubi ay no andi si wiyaali ɗum ɗon no gasa yaltinde ka golle ma si wiyaali ɗum ɗon no gasa jiwomo faala jamude on ɓe okkatama sabu intérêt ji goɗɗo hara wonan nasu ma tuuba ha kadi kono no andi ñande heɓa kadi occasion o wattay kono fewno ɗo taw ɓay moko baɓe no ɗo ɓay hersete ɓen ɗo isra ɓen ɗo kamo ɓen ɗo ɗum ɗo mi tuubita fewno ɗo sala je kono no huuɗi hadihi tawbatu laysat nasuhan on tuube on ala Allah wi julɓe gonɗinɓe o noddiri en bismil iman ya ayuha alladina amanu tuubu ila llahi tawbatan nasuha ɗum ɗo koko waɗi to o
الله جميعا توبة أوفو دوهي بمون إسوكي سيوبة إماو أنو بإمجو مر بإواسو لامي بإلامار أنفر باي أوفو أنبنى أوفو توبة أوفو يا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وفرلي وتوبة وقال ما باي مؤاري دقو يمدك كوبي بنى كيوم يدمكو في وتأين لوت إلته ورني الدم بقى كيالتي سأعود ديني لو ورما تسيب لها لا بكى أو دم بقى توبني نودي على مصر أي هي منود دينك هي وجيجاي وجيب بتوك أسمع دوبلو جيم ما هو جيم أنا ها أسمع دوبلو وفرد جمو معه إنك هم بكرتون بأخرى وهم بإنسنتو وهل من مستغفر فأغفر له وهم بإنسنتو توبة ترى يميافو بيافو مودي إبا الله وتبدأ يمته ono yidani e moƴƴiri ara jeeja bonna mawɓene o jeeja moodi torna yum yaafo enen yo Allah en nanda na en ɗon enen sa bonni goɗɗo aha ko ɗum waɗa en woni rek si Allah jaɓi mi hollete e ngal ko fuɗɗata si sedda ko anda e ngal ko min woni hombo ajeja si leydi kam mo himmodiri mi accata ɗum ɗo mi muñata ko yawrede Allah subahana taala bonna mo enama he koɗi toɗo en yaafo toɗo en yaafo sa wi Allah yaafoɗa welto inna Allah la yafrahu bi tawbati abdihi min ahadikum ضلت منه راهلته حتى إذا شارف الحرام ذهبت الراهلة بالطعام والشراب إذا رجعت أخذ بختامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ بشيء في الفرق الله سبحانه وتعالى سيدنا لما كنا نقول ستاوي أبوني أتوبي أتورك يويافو الله يافو أدي دو تقول يا كا كندو كل ما وقتها كندو الله رسول الله نيسي فيني يدي ديسيون فر بيوقتها الله ويلتو ويلتو لا يقولي si goɗɗo e meɗe ƴetti ñaamete e ko yarete njooɓa mum fof ko waɗi e hoore wiye buttuma ngelowo o fokkiti e désert ɓurure tumuru o yaha ha to ɓura tawa wonki o yaɗo leggal ene acci fof to nani tampi o cippo ka hoore mbaɗɗateri makko o waalo tu ɗoye ngo ƴettam o ɗano tu mbaɗɗateri yaha yaada e ko ñaamete e ko yarete o hawto konto o waɗani wonmi o ƴeewa o ndaara ko hayni woko buuɗa e Allah abagasi o doga ɗo ɗaɓɓa wimo jawa ƴeewa naaɗo o yintora ga kadi o yinto o yaha o noon ɗanni o joni jomi artu kadi wonno ɗo ɓaɗo ɗo ɗo mi woni mi wawa ɗon mi habbo mayde o ara o waalo o habbo mayde ɗum ɗo e kuuje tan tampuɗo si waali ke ɗum ɗaano o ɗaano o maƴoya o tawa mbaari mbaɗani ke tan ko hoore makko o hawta o ndaara o tawa pelleti hino ko ñaamete ko hino ko yarete hino ko waɗe ɗo e ngal ɗo échappi mayde nde ko daɓɓi mayde nde e ngal ɗo o winca o nannga laga ma ngal o jogoo haa satta ken wayno Allah ko amani maccuɗa ko min jeyma hakke ko welti ko o falto yittini fes mo weltike haa o laawi ɗuɗɗin haala haa na ɗum o yaawi no oɗo weltori noon pellet yaw haynimarde yimɓe kadi ɗiɗi Allah wadde ɓurnata yimɓe ɗo oɗo weltoto pellet oɗo weltoto yaw haa tawi pellet tawi e fof ɗo ko mayde nden hannde kadi alaa ko henndimo e mayde nde hunde kanko mbel ko anndi ko si Allah ɓanndimo ɗo
ɓayni ɓe anndi ɓe gollani yeeso ko moƴƴi ɓe asiri wonde toon o probléme ala kono enen joɓaw jinni Allah welto idan tuuɓe ɗen jogii bakkatuji ɗen jogii faljereji jogii tooñeji yen tooñidiri yen tooñi hoore meɗen yen tooñi jeyɗo en o ɗum ɗo fof hawtete tuuɓe ruttoɗen ɗo gasa si en fof en tuubi e ɗi bakkatuji meɗen e yirsuke Allah en laɓɓini en wulli e makko en jeedimo mo gas so yaafike ɗi bakkatuji marɗe sen duyke en doyke automati ɗum kadi probléme ji jogi ɗen ɗi gasa ko jaɓayde wallahi ko yimate ko mo kadi ko sattata ko haɓnema no woni kalkiɗi watteyan ho ɗum ɗo impossible Allah yiɗɓe holla ɗum c'est possible wawi won idan tuuɓe ruttuɗe Allah subhanahu wa taala mo ɓe fi halsati nafsihi e hoore mum mo ɓe no anndi neɗɗo no anndi hoore mum no anndi ko woni gerde ko no anndi gunduuji muɗum hay hunde ko suuɗoto neɗɗo on tele makko hakkude makko e wonki makko ko ala ko suuɗoto mimo anndi fof ko woni no woodi ɗi o yiɗa anndo fewu no woodi sago makko ɗin ɗo nayi goɗɗo ko anndo kanko ɗum ɓayno himo anndi ɗi himo anndi Allah no anndi si ɓe weddodi yo jeejo Allah yo Allah yaafo immo jemmo katata ɓa jemma sakki ɗiɗo immo 4 heures du matin samedi goɗa juula torona Allah noon wulla e Allah ɗo weeɗitanama ɗon hannde ma ndege ma paare ma ndege e bakkatuji koma Allah ina anndi yimɓe ɓe ganda ko enɗuɗe anndi ɗum waɗi hunde kaari ɗanɗi waɗi hunde kaari ɗanɗi waɗi ɗum zina ɗi waɗi ɗum beere ɗi waɗi ɗum ko ɗum waɗi ɗum ko ɗum ɗo tanaki fof ko yimɓe woni anda kono en ɗo ka hende anndi yakoɗa mi waddata wulla aɗi yaara sahabaɓe nelaɗo sallallah sallam yimɓe moƴƴunoo so ɓe annditino bakkatuji maɓɓe ɗi fii kala ɓe tuubi ɓe joddi Allah yaafuye no tañina Allah yaafike ɓe ɓe wulleno ko woɓɓe maɓɓe no wulluno haa ɗo no waɗi ciifi ko bonɗi heewata juurde ɗo en anndi ndiyan so ɗa heewi rewgol e nokkure no waɗa e batte ɗo gaano waɗa e koli ko tawa yawta yimɓe ɗumɗa e Allah anda ko soobeeni anda na samagal na wolli jinnago o ɗo wulla yeeso yimɓe tawa si woni hakkude ɗum yalla ko banndi sa waɗi ɗum holli Allah nde ma ɓaare ko Allah subhanahu wa taala o yawa ɗum few ko wonno hakkude mum koye leydi ɗum Allah subhanahu wa taala kanko wona ittono mone nayi ko si Allah jaɓi e mum woni rek ɗo sirete ɗo wuddata kanko hakkitake ko yurmete makko de no yaaji ɓuri bakkatuji men ɗi enen e bakkatuji men e boneji men e bonde ñaameɗen en fof en tumboto ka yurmede Allah mutta kono a ɗaɓɓa yurmede makko tuuɓe ruɗɗani Allah jarabuyeji boyi hiɗen mari no gasaten jarabuyeji ko bakkatuji ko faggitiɗe enen Allah subhanahu wa taala wi en kala ko heɓude etanaji e jarrabuyeji e albalaaji haray ko juuɗe men nden faggi no waawi goɗɗo inna no woni wonɓe wadde boneji ɓuri en kono ɓe alaani jarrabuyeji haaluji maɓɓe fof no feewi ino heferte ɓe ino ɓeeɗa ino ɓe jogii ɗum ɗo ɓe jogii ɗum ɗa na Allah subhanahu wa taala no accana bonɗo o tentomo ɗon fes o addinamo e nemaji e teddule e laamu e ɓuppu e piñi ɗin fof inna allaha la yumhinu lilzalimi hatta ida ahadahu lam yuflitu Allah muñoro tettoɗo ko ɗigi sikka liyazdadu isma fi yon tigi ɓeyɗno bewde ɓeyda wadde bakkatuji sikka kañum laayike sikka ɓuri mo ala so nangoyimo fuuɗagol ala sabu ko getto ko haa wonata ka boyi kono geta hara Allah ni inna rabbaka la bil mirsadi muhabbi jonno si tawi ko yinuma si a waɗi boneji o jarri mo o liɓat albalawu tampere
sonje toñe wa non ko fiya yitito to gasa ana design non lo na mere ati bi dara sai na imo de a tuba to ala ya non lo wala kadi al jarra jalo kadi fi kala ko yini mo jarra ko ma fi kita mo monta ko bakka di makko ni e yimta go mo pindi goddi go hikma makko al hikma Allah on ya dan hare ko en tubu en fop yetto en Allah muto en Allah laɓɓina en Allah tubu yeewo on tumati shartiji fiyo Allah jaɓani en e janto ka waɗimo inchallah أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع أثره واقتفى. إن يأتي الله سبحانه وتعالى وكان قهاني يأتي بجرم أهالي فوق كان ووتر فوق فالجرام ونو ولكو يا جرام الله جرام الله يتيما الله يجيب بينك وقت عروقه si o waɗanima ko weli yettumo weltoɗa haqqinɗinna anda ɓaawo welo bo jarrabiɗa si o waɗanima ko woli e ma o jarriborima ɗum yettumo hara a seytinani ha feƴƴa tamna ɓaawo ko wuli ɗon koko weli en yetti allah alhaali ɗum fof en tori ɗum kanko subhanahu wa taala jarrabu yeji ɗi en yiɗa jarribore ko jarribiri en e yo ittan en kanko wawi ittude nemaji e moƴƴeɗede ko jarribore en ɗum kadi yo duumin ɗum o arsika en wawa ko yettugol musidɓe julɓe teddu shartiji tuubugu yeɗi wona ɗum ko nani pep fiyo allah jaɓane ko bonnuɗama toriɗama yo muñama ko ɗoppidinayi ley ko hakkudema wonande fof bonnuɗa koɓi tati si tawi noon ngel goɗɗo goo no toon ɗon ɓe naya mum ko watte min shuruti qabuli التوبة وأن تكون التوبة مقبولة نصوحا ماحية للآثام لا بد من توافر هذه الشروط التي سنذكرها. أولا الندم يعني ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والإمام الألباني قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الندم توبة. نلا النبي صلى الله عليه وسلم وما في نيسول وتوبوا بين يعني الندم من التوبة كما قال الحج عرفة ليس فقط عرفة هو الحج لكن هو من أركان الحج. إذا من أركان التوبة الندم على الفعل وهو أن يتمنى الإنسان أن لو لم يصدر منه هذا الفعل نيس بول كون وني نيس كون دو كأنما نوغا ويلو فوتنو هاني ولادي فوتنو هاني ولادي داو كيمو علي كو كون ولادي داري كو بيجي داري كو بيجي داري tawadun nafsa ka daga tawadun andi mo suri mo gan ma pini mo haya ay wonde kan ko jodo wendi to taw ko woni mi jare dare ko mi gari ko to imanu an wonno hani wadi ko gandal ko mi jangono ko hani wadi dum do ko waji ko wonno enande ko mi hedo waji hani dum do ko wonno hani wadi defi wada ko wadi o woni ko o jeeri woni ko fendu woni ko ñaamu riba woni ko yaru beere woni kala bakkar te wono aandi mo riisa ɗum ɗo hada yumbi'u bi annahu lan yaud ɗum ɗo niisugol ngol ko maande wonde ha ɗo
يلا ولي ما في دغاب في عندك ونقول بشكل فيه على جب توب بما وبيعود جنيسة كنت جوانا فالصوت جنيسة هذا يا جون هذول كبيرين اللي نوالي صوت جواني بوري تبي يقول إنه ما بينام هاي ما بين الناس بوجيتا هيك ومين تقول كده وين ومين تقول أيوة أنا نعمل يوم ده أنا ما أنا كده فوق سبحان الله أنا أبو كنا ورا أنا نتاجنا سوى ويوكاسي وفيلي كل شيء أنت تفيلي ورا كم تقول يا نبي بيجي تقولاني بيجي تقولاني والله يقول ده كم تيجي ورا ما تقول وجوه كم ورا ما تقول يا مول يقول كان هم بقوم بيجوا الله نمني ما يكون الوقت نقول سيما يجوا لين يكون الوقت لو تقول والله يبغوا لو أنا بكرة تجي سيبني دينا هذا اللي كان يقول هذا بيقول لا والله هذا فأنا يقول له يقول لي كذا أنا أقول ترى أنا نقول ومن واجه الوقت ومن مين اللي وقته هو يقول له ترى هذه الشرط الشرط الثاني الأثم على عدم الأمر أو الإغلاق الإغلاق وأرجو تقول له إذا أوفقون يعني أرجو إيوه كبكة وموني لهم صوتوا إمامه سأنا نجينا بالي ألو تيمينو أنا نجيني لما يالله أدني ألبي ألو تاني كلام بدامي يقول لك يوم كذا مكان هيك تاني سأودي بكات وهنا مهارة هون سبب بتقول معاه يلا يا بكات ودي سبب إنه دبرس أيمن فس تجرا فيو هذا ما يمين دليل ما ورد في الصحيحين واللفظ الذي قلته هو أقرب بلفظ الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان ممن قبله رجل قتل 99 نفسا ثم خرج يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقتله وكمل به 100 لكن رجع ما هدأت نفسه وما اطمأن إن النفس لوامة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال أنا قتلت 100 نفس ظلما وعدوانا لا إله إلا الله ارتكبت جريمة يا أخي يا رجل لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة هنا ورقتين ممكن تعمل يا ولد طالب عند أنهم فوقهم المنتج فوقهم يقول فوقهم لنا رويا سند كلهم كأن لا يجي ولكم ممكن جرب أنا عندهم في نبتني عندهم في نيجي عندهم ما يقول ما يتنا تعمل ده ما يقول بينك وبينك هو بلوم بعد هاكم ما يقولوا بيه لا توب لكن اخرج من أرضك فإن أرضك أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا ففيها قوم صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم وخرج ولما انتصف في الطريق أدركه الموت فمات فاقتسمت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فنحن أولى به حتى نذيقه عذاب النار وقالت ملائكة الرحمة إنه تاب وفر إلى الله وأقبل إلى الله بقلبه وأناب إليه فنحن أحق به فأرسل الله ملكا أو ملكا في
بين القريتين فإلى أيهما أقرب فهو من أهلها. فقال وفي رواية البخاري فقال الله لهذه تقرب وقال هذا وهذه تمددي. فإذا فوجد إلى القرية التي كان يقصدها أخر. إذا هذا دليل على الإطلاق. سيدي أنت كويوي كابونا وولدهم ستامي كويم ببوم بوندي بوم باندي بوم كويم بهولا الله ستامي وولدي ما بحاولي بوني سولو باي توبيو جابي صوت الفيو وفس لا ماكي أو حاجة مسايب وخارج مسايب مسايب مسلم ينجي يا صلى الله عليه وسلم ما ودينو يأتي نوبه go wari kapande jena be jena e hore toñ ko andi bandi yaga na ande fu toñ na ande fu war go goddo e hore toñ na ande fu ko no ya o ki makko he sima di tawdi ma di on wa mo ki kapande jena jena o inde ene mi do fala kala ko ko towde alwa legi ni do mi ya kama ko mi lambe ko nyaawa be ni rahibu do no ko kari comme andi ko ko non di daga kawlan o ari o harani o ni mo ko capande jeni mi wari fo ko rek ko bandi ko kuri be dole enen no mari ko tuubira ana tuubira sefa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا وإذا وصرت كافرون آلهم أمة تبدأ لهم من جوالي تابي فودي تبي تامل واريو تبي تامل أو كما جوال وانتي كده ويا تفهم ولا تبي أنا هي تامل تبي لا روتو كده جنب الهودين بيني بين عندي جوال روتو كده هي نعم وأنا أعرف وإني سيبني وإني نواري تامل الهوريكون بس ما تقولي وإني أعرف ما يبغى كل ما تقولي أنا ما نفهم شو أنا كمان كله لين كونارو إيونو ولين بودي وتقول إكلا ما عندي ينقل حديثه إكلا بطلون سرطلون ويمبي بومبي ونيدو أنكورا زوبي يكوبوني وات وين بيقول تاني تقولون كم بيقولون ما يفوز نعم إيونو يوم إني كاري توم كجيا بيانا موت بيونيدو ريو بيانا يا ريو دا بيانا نان ونيا فوق بيانا بيسام ويا ودي ساكو مكو كودو كودو دوغي حاجه حاجه لا ولتم ما دي نودو كودو كيكي والي ريما غو او ngirbi berne makko ne ka fokki tunde berne no sengo do aybe aray eto ko bitabi ko bemu to don urdi ak tago wala kulli ma ko may malaika be letto be e malaika be yumende danko tobe be adondire ma mo be ndi wono ko ne amen malaika be lette be ndi mo wadali ko mo ihan akide me yo men regilam murna ba ko fu war ko lim kutana jal balawo akide me ma malaika be yumende be o hari ko gonga ko no wuri ko nari wati fu dogi hari ko fu yayi ka Allah ko ka amen wono ya Allah subhanahu wa ta'ala yimini malaikajo e mbaadi neɗɗo waɗo indi gono zonko noon ɗo ɓesiti o indi joni o watto ete kaw ini toon haa ka waali ɗo e ɓorde ɗo haa ka fokkiti ɗon kaw ɓuri ɓattorde o joni toon mo ɓen ɗon si tawi ko kaw ii ɗon heɗi ɗo ɗo ɓuri ɓattade kaw fokkito ɓuri woɗɗude ay ko yimɓe ko ɓe ngana e malaika tulata ƴette mo naɓo mo regi noon si tawi kaw ini ɗon ari haɗo ko ɗo ɓuri woɗɗude mana ko fof to ɓuri ɓattade malaika ɓe yurmede jettemo tawi ko neɗɗo mum se o ari ha o yetti e toon warmo mo ɓe ɗiɓe tawi seeɗa ni no ɓurdi kono ɓurdi kono tawi kaka fof to ɓuri ɓattade malaika ɓe yurmede ɗina ɗum ɗo tawi koye to
film ji porno kono contactable e rewɓe yewtude e maɓɓe manno yaago jonda e maɓɓe wedda e debbo tum kañum tum debbo tum woni manno woni man min jombaka kodi yoɗo tokkita haala so iwaani e ɗum o finiti ko joni ka ɗum woni al-islam sharti tata o al asmu ala adami law ko yonti fiɗɗo ɓerde décision fen wonde ɗum o watta kono mo tawi donkinaɗo no watta kono donkintiniɗo wattata sonni yo ɗon gala os ɗum ɗo ɓe wattata few o andi wattani ɗo yiila fillita gongol wonano ma bonde to ɓuye o few koy al asmu ala adami awda wona adamu awda al asmu ala adami awda ko yontigi fellutu wonde o wattata o fiɓa ɗum on ɗon hayso wontigi o waɗu bakatoji mani ظاهر آية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال تبتلون والذين يموتون كفار أولئك أعتدنا عذابا أليما فين آية نقول وند مساواة بكر عندي لك بكر عندي نياو لك وند لا يعرف كنا صحابة ابن عباس في بين الله بين نقل لنا وانا بكر حيث ما عندي نياو لك أنا بقول هي ممجة لت لألا ودي لت ولت ده هو ده أو بكر ودواني هو دي تناو مساتين دول هامي حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قلت لك جوكا وقولكم ما يبني أرى تنسيون جوا جابت جوا بيجي دي فوتا عندك هذه organ di fo bana la fonction dan ka ben do joni adana be do fixana be do adana fixana be joni ala jan kono ma Allahumma inni tubtu ilayka la si hewti do Allah taala kan ay ko de ka fera ko few ko kam na fera ko ala yeddu gon Allah few non pindi fop da gayde أكيدارهم طواعة أو طواعية ها الله يجي هذه يوم يوم سنة إذا يوم سلمته وفكرة وعليو وديسيدا وده وتعمل بكرة شو لو هارين إذا سافر سكوا الله بومنا وبيريا وزنا ko riba nyam ko na hakke goddo landi si tawi noon ko ngel goɗɗo memuma aw adetum a jamfimo ha hendiɗa ngel makko ngel hoore jamfa e fenade e ƴoyre kalabanteyaga mikma ɗo haray no lutti charte goɗɗo goɗɗo ko yaa jonnutumo ɗum matoroɗamo yo yaha imma an tahudda ilayhi haqqahu aw an tastahillahu لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليردها أو فليستحلها منه الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له أمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذت سيئات صاحبه فطرح عليه فيحمل إلى النار أو فيحمل عليه في رواية فتطرح عليه ثم يطرح في النار لنا هناك هيك عمر جمع كان أمر جبني حقيقي kala andu toñi goɗɗo ɗimmojo mum kala anduɗon no woni ko joggo woni hakkude mum e goɗɗo goo ɗimmojo muɗum yo jonnutuma haqqe on joni dey ma yo yaw o toromo yo yaafo to riwe o wi min erdin aw maali woni ko e teddugal haqqe o ma ko jawdi yo regel ɗum joni yo
fewni aɗo ñalande aroy gol tawde ñande muuɗi ala wona dollar wona euro wona fara wona fo nde ñande gonɗo si tawi ko jogani goɗɗo haqqe hewtinde ñande taramaki si tawi himo wari golle moƴƴe itte golle makko moƴƴe ɗen baraji moƴƴi ƴembere ko tooni oya si tawi o mara golle moƴƴe ittoye e bakkatuji oya ɗin ƴembere ko toñinomo ko watte hoore makko riwana ko wi osmatu ɓuuri ende nde haray ko ɓe on tigi o toɓo mo yaafiye so wona ɗum si tawi ko haqqe il teddugal o ñuɓnomo o waddanomo yimɓe o bonnunomo inde sifo wan ɗum ɗum no na jawdi ɗum noon ko toragol si tawi fewgol yetti innamo ha miɗo kansunoma miɗo gonnuma inde miɗo ñoɓnuma miɗo wannuma hunde kaari tawi ɗum kadi adday fettay mo wawide ha miɗo bonnuma bondereji ɗum e ngalal ngal mi wawanga mi tortuma yafalan kala ko mi wamma tan ko mi wima siko jawdi laaɓanamo miɗo joganima hunde kaari joni aray yafala sina ɗum wiyo si tawi no wawi wadde direct ko ɗum ɓuri moƴƴude si tawi wawata ko tigi bum oyte oya hendo haqqe makko noneno taw ko orange moni naɓirɗa ko adduɗa ko sadaka adduɗa ko dokka ko neldari ko honɗum ko ande yo haqqe on hewtu e joomum en torkala subahana taala waɗani en waɗu en tuuboɓe rutto e allah subahana taala ko yaafo bakkatuji ko waɗɗen ko hakkude men e makko o arsika en kadi e waɗɗen ɓen hakkude men e muɗum enen o ga waɗa yurmede e maɓɓe haa ɓe jaɓa yaafuyeji yaafide ɗum kala subahana taala allah moƴƴo e men e kawɗare ka janna o yewte bakkatu men malade wonaka janna ɗum kala subahana taala yo allah huuɗon golle moƴƴe ka makko haa ko moƴƴude ka makko ɗe wona sabu hanade ka janna reeno renna ɓeygure men ɗe renna e jawle men ɗe allah o dandu e masiboji albala oji ka jawle men e ka ɓeygure meɗen e ka wonkiji meɗen toki allah o dandu e mone ayɓe ɓe feewi ɓe suuɗiɓe allah no anndi ko faɗata en ko himo anndi ko nafata en ko allah hokkone faareji ɓe jaggi ɗi fof o dandu e woɓɓen ko moƴƴe menaɗoɓe a janna اللهم لا تذرنا رحمة إلا غفرته ولا إلا قضيته ولا إلا فرجته ولا مكنا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مالا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها وعلمنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. تراسوا واعتدلوا. لكن أصف الرماية تنفع. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرى وقت لاندي جوني دواء وقت قرطم دوانا في جولي يعني فورا لا تم أرى يد لذا إن يبيافم بين كم بيافة تفس يسوع الله يعني هاي جوني تريد أن يبيافم أنكم ɗum ɗon gayni hande kadi so inni o yafata ko joni yeeso Allah joni ay nay no gasi ɓay mimi joni kimo yo yaafa lanni hande kadi somo faala yo yaafa so wañi wacci ɗo o si tawi tun ko goonga a tooñu wawi woɓɓe goo ara a tooña an ko fi tun fi yo haala waala ina andi wonde a tooñama ɗo na tooñe ni kono wiyata joni awa yaafola yandi si tawi ko goonga mo jogii hakke e hoore ma o jaɓaali yaafaade fiya tan ke mo yaafuye so yaafaaki heddi ke Allah ñaawoya hakkude haray ɓayi ko hakke makko ko kanko wiyata yaafike si a tori ke mo ɗum o yaafaaki ara heddi ke ka Allah joni ñaawore na yedda yo ko Allah subahanahu wa taala kono no moƴƴi neɗɗo so o bonnaama bonnuɗo mon tori ke mo yaafuye ko yaafo sabu Allah subhanahu wa ta'ala kanko waawa men kono huwondiri ten noon hakkude men ko noon kadi o huwondirta men ko noon o yoɓirta mo yurminta yimɓe ɓen Allah yurmintama mo yaafata ko yimɓe ɓen Allah kadi yaafata ko kono waanda yimɓe wo ko noon Allah kadi subhanahu wa ta'ala kan ko noon o waante on ko yoltigi yaafo si woni yaafotoɗo yimɓe tun Allah yaafoto laaru goɗɗo goo hadis woni mo selli tawi o ñawla yimɓe ko njulaade o ñawla yimɓe ɓe maake o yimɓina noon gollo makko ɓen o enne yahi ƴantoyo kono son tawi on tigi mara muñana ɗon imma ɗoytanon mo toon goɗɗum goo e ñamande nden ko jonni o moƴa ɓon ɗum yaafoɗon mo no gasa Allah yaafoto en Allah subhanahu wa taala yaafi fes kanko kadi tawde so yahi ɓe mara ɓen tawa ko goonga ɓe mara o muñanto ɓe Allah kadi muñatimi on haray kono noon so wi on tigi muñantako ma ɗon haray ɗo heddi hakkude mon ka Allah si tawi ko jawdi a ƴetti jawde on tigi a jonnitima o añi wayno mi wakkilaki jaɓata hande kadi lanni a habbima yeeso Allah ɗabbo ko jeejanema so jaɓali few ƴettora ndin ɗon waɗa sadaka andina barade kanko ɗi inchallah a régila hen to billahi to ko lowtidugol e karama ko jo baadinejo haray ɗo lowtidi e nder ɗuma goto haray ɗo hawti sal ara hawtiɗo salon ɗon ɓe anndi o waɗa e karama ko baadine yaade wonde noon woɓɓe wiyay o hirsama yo o gollima yalmiño dagi ka ñaama ɗiɗo hawti ɗon salon ɗon ko lara ɗumani oɗo landi o ko neɗɗo joni haala e kawtiri e karama ko batinijo min karama ko ɓe yettosoɓe yon hawti salam ko ɓeno chambre kono salam woni on kafimo yon noon wonde o hirsina yimɓe toon daabeji o inna itina sadakaji ɓe hirsu dammol ma ɓe hirsu nagge ma ɓe hirsu ɗumɗa ma ɓe hirsu ɗumɗa yon noon soɓe hirsi ɓe jonnima ɗon tew an kawtanjo maɓɓe o kawtanjo maɓɓe o ɗanno dagui ko ñaama on tewu ɗum o hoye tewu hirsinaɗo fi batini karama ko batini ko ittinta goɗɗo sadaka ɗum ɗon julɗo so andi ɗum ɗo karama ko batini ɓe mbi yo itto sadaka ɗo si oɗo na fi Allah waɗa na ko hirsira fi Allah few
ɗum ɗon ara e dagaji ka onti ko ñaama so onti andano few ko aray ko ɗum ɗon kono simo andi ko nayo ñaama ɗum ɗon few wala ko hilla li gayrillah ɗum ɗon ko islam wona fi allah hissira few ko fi o heewi kon ko cheytaneji ɗi yettoɓe yo waɗ ɗum ɗo yo waɗ ɗum ɗo ma ɓe hotto ɗum ɓe fena wala kolli fof ko char aray nanantigi ñaama ɗum ɗon wa billahi to ko woɓɓe lamdi o goɗɗo no yamɗiɗini waɗi audio-ji mbi kanko mo toli ɓeɓe ko kanko woni nelaɗo kanko woni mouhammadou rasulullah o ko on woni ñawore on ani o ko goɗɗo yaltino kañum wi ko nelaɗo no yaltina ka réseau sociaux ji ba joni o ɓe ko tan woni bugade humba on ɗon hato jina e woola ɗum ɗon hato jina karama kojo no woola fi fof no anndi kala neɗɗo hannde ko nulaaɗo ma ko annabaji ɓaawo nelaaɗo oɗo o fenoowo laaɗo maakino o wi aroyay dajjalun so yahruju dajjalun aroyay fenooɓe fena fentaaɓe wi'ooɓe ko annabi maayooɓe ko nulaaɓe ɓe fof maɓɓe ko fena so tigi ko annduɗo aray aslan o yaltii diina mo gomɗini ɗum kadi aray o yaltii diina siko annduɗo ma yimɓe noon ɓe ɓuyi ko majjuɓe ɓe annda ɗum torki allah subahana taala yo allah tabitinen e hoore dina seddu billahi assalamu aleykum neɗɗo lande yiɗi lannama aranal ngal fii noddingol julde nde a noddingol eko darnugol julde nde so tawi différence no wo so tawi différence ala ko explique mi ɗum faam ma woɓɓe amin kadi ɓurta faama masal ɗimmal ngal masal hay ɗum famaka ha différence o wonɗo ka konguɗi so ɗi ka noddingol doti gayni noddingol e ɗum ɗon kadi e ka darnugol kadi so tawi différence no woodi wona son faami ka darnugol julde différence no woodi entre ɗon e ka noddingol julde wona son faami lannala limagal ko fay ko min jogii mo ka gaɗa to artigol hakkille makko ɗen fi affaire jombugol ma waɗangol mawɓe ne makko ɓen ga hara hakkille makko ne fewta e ga o duwa honko on duwata waɗde ɗo fi artigol hakkille makko ɗe par ce que no yewtude makko ina waɗa e waɗe mais haala nokku go firta ma wona joni affaire ko arata no habde après donc o duwa honko wata waɗde ɗum fi artigol hakkille makko ɗen e filtere mo harde mawɓe makko ɓe haala mo jaɓa assalamu aleykum ɓeɗo jogii lande ɗiɗi fuɗɗoɗen ngal ɓe sakkitori wowde ngal jooni mono jogii ono payi ko suka wonɗo gaɗa ɗo ka leyɗe kono haqqille makko ɗen fewtaali telen ga wallitagol mawɓe makko ɓe ga wallitagol musidal ngal argol ga kipa piiji ɗi ga kala ko woɗana o wiya awa kono iyataake ma o satina ene joni habbe ha ko arata habbe ha ɗum ɗo kono batte ala yiyaade ɗon ɗo ko mi lanndi fii fewtin yiltugol ɓernde makko nden nde fewta ga tawa so o yeetama o jaɓay yaani no woodi du'a ko du'a holɗum watte min o mi annda du'a ko watte hertiiɗo ko woni mawɓe makko ɓen e yimɓe makko ɓen yo ɓe ɓattor allah dewe ɗe allah yiɗi yarni immagol jemma 4 heures du matin salligo juula ka sujjiɗon toro allah o allah fewnu o yiltu ɓernde makko nden fewtina e amen jaɓinmo ko moƴƴi kon jaɓinmo waɗugol ko moƴƴi ko komin yaɓirtam ko moƴƴi ko allah jaɓinmo ɗum ma ɓe hoora wona tenen alkamisa dalmaki hoorɗo mari du'a o rumtatake fewɗo ka ɓe humtoto ɗon aɗa ɓe humtagol ɓe toroɗo allah fewɗo ka ɓe humtoɗo ɓe toro allah kadi ko wiɗen ɗo ko ɗum ɗo ko woni komi ande mum kono anda ɗon du'a heɓta ɗo fi ɗum ɗon tum mimi anda ɓe landi rendal maɓɓe aranal ngal o won yarni hakkude noddinandu ɓe darnandu no serti différence ne woni hakkude ɗum ka konguɗi no serti fi kala neɗɗo maki fof ko noddinandu maki bayna kulli adanani salati hakkude kadi noddinandu ɗiɗi ɗi julde joni noddinandu no mari noneji nayyi
il faut ɗi seli bala ɓuri ɗon kono ɗum selini ko ɗin ɗon nayi no ari noddingol konngudi 15 no ari konngudi 10 no ari konngudi 19 konngudi 15 ɗi ko tarbiu takbir wa tasniyatul baqi illa kalimatu tawhid ontina allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar nayi ko lutti kon fof waɗa ɗiɗi si wona la ilaha illallah on noon ko gooto sa calculino fof wawata konngudi 10 no ari konngudi 10 ɗum ko tarji o tarji allah noddinano fuuta allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah tontugal allahu akbar ashhadu an la ilaha ashhadu an la ilaha ɗon ɗon wiyete tarji yeltito townayi ɗon ha kadi yeltito somnito townitoya kadi ɗon sa calculoyɗe ko hawta ko 10 no ari ko hadith abi mahdura no ari konngudi 19 الترجيع مع التربية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ناي سوني تو كاري وربي جوك دونك هاو ko 10 da nanu kañum ko goto wowlete si wona nokkel ɗiɗi to ɗaɗiɗamati salatu ɗon ko ɗiɗi e ko allahu akbar sakkitiɗo allahu akbar ko ɗiɗi ashhadu an la ilaha illallah ko goto ashhadu anna rasulullah ko goto hayya ala salat ko goto hayya ala falah ko goto ɗaɗiɗamati salatu ko selli ko ɗiɗi watte laɗomaki wo afri l iqamata illa l iqama waɗu goto sina ɗaɗiɗamati salatu kono enen fuuta mana ka madame ma malik on kadi gamata sala on kadi ko nde wotere watte fof ɗum fof bonnata juude nan kono nokkuɗuɗam ɓuri serduɗuɗam e moƴƴu ara ko on différence on hakkude ɗoɗu nanuguitanma ɗum wabillahi tawfiq wona weewi noon wona ɗum ɗon eyi wone ɗon woɗa hene minni wono wonti bonni mawɓe mum kono pay ko jugol ni ma sino fuuta yawgo wujja lemu mais ma ya sponsor se tawi noon hara ɓen noon feƴƴinino so tawi ɗum noon no hatton jinni yawgol ɗum comment on appelle ɓeɗo ko landi koko pay koye fuuta watta kon ago wujan lemu ne en piya en mango en banana en jonno wonde ɓe on tigi wujjunoɓe gara ɓen ɗon faati doki ko adi gon taw pay kum o nanguitittake bakkar ko waɗata rofiyal galama talata kono haqqeji yimɓe ɓen ko beeyoɓe hayso ko pay ko waɗa bonni kono wan ɗon ɓe joni si tawi ko sippa wona noon koyonti yew toro ɓen ɗon ɓe jeynoɓe ɓe faatiki kono eɓe acciranoɓe sa ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ma nene goto ɓe maɓɓe ma ko ɓe maɓɓe woni ɗon gasa ɓurɓe jeyde ɓe ronaɓe ɓen toro ɓen ɗon a laami arano wonde ka lemuneji men ɗo wonde mujjani ɗo lemne ko moni paypi mamin wanno hunde kaari hara fewdo kaari e muɗum joni noon ɓe wuura joni tori o yaafuya anda ko naturellement noon ɓe yaafa hara e darɓe waɗa noon yo akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam joni waɗe ɓay salmini Cheikh